asuk dukho tana hadi ang dati no phainai training paikhe no phainai ni naro no first phainai phaima jau sukang ko baike thana na ke nang ha sala no nong ati khit dukho ke phunoke ang thangni mangala ani khao kosto nangnai te ekdin dudin phuna tongka jakhamu nono sayade gari sina sinjak gari si buthakjak lamao angna nang phayo hnai ja an ma sono sawe agoi toni ja malanya hnai sungkuni ni kaisa mangla khada a jora ba pupru phaichinai jora phainai jora tangai phaya tongnai jora phainai jora no naisingdi ang thangnani taimung kha ang thangsinai himdi ako busasidi ano gari jora nairuk dihati akong thangsidi taleri le no no nin garing bo nasing tongja khanadi ani bukhawle nang simisi nang sara kebo kari ani bukhawo nang se ano asuk din kolong nasing di manno naidi akong nang tawana di ani bagai nang phayasak angni ni langma nahari tongnai asuk maya ta khlai di ano ani khate bo kulubi thango asuk maya khlai ke training go thangai mangalak ang hingke nang sia angno no busuk khanjak ani langma se nang kere ani langma kere kaham ke tongdi do ano phone ro khlai di ano message ro khlai di ang reply ri maya phano nang khlai tongdi do akong thangsidi nono tai naragriya angno no kol ro khaina message ro nai time ro man khan reply ro ruti akong thangdi kaham kai anu mutu ro man di nin bukhaw anu toni di thangna jora rogo amte khe ta phunuk di ani bukha khamo boro thangi jongoi ha ler suka bele phun khaiman bo phunti choya piko ani ni dol phali ade bini training center ni call letter phai bo ma thanga bo phali ama nang saite khnari ka ko ni babu no na tamro khni to angla sia ola ana dostar di ono tam khni sajine ama bo thana sanai kyang ke e angla sili ana ta ta jaluk sidi nang siwa ama an bukhani ka joto siwo nang bahike ana antike kok sakana okopoli ang to siwo nin papa to sia bole ni papa na tam hni chhanai angla buju sogliya nang se buju ti khlaisi di mai khuri rishin no no miya bo kam ka cha ja khuri nai ja sade akong ama angno no kaisi kok sunai nang anu kubi kubi ke sati tam kong no bo sade akong ama nang babu no markan hamja guna nang babu bagi thipen daman athar pathar kok saja jaw ko tang khani ni na nangkha ba ma thilani ta babu bodani bagi thiman ama nang sia ku buri roni hamjama bai chura roni hamjama onek juda chula roke hamja pena phununa rya ei bangna ko bukha kutu khunu ta bani asung nang ha ko athar pathar ma sung katini angla siwa ma bola ano markan hamja ku ban bagi thipen manu ang siwa ma akol kori bure biko hamja ka phaimani ha anti chakiri on tai ni khai bihi paise ma tongya ni babla agi phencha saja kya ya kare rudi amti he chakiri khlanya ron tamni hamja ama nin siu bo ba ma kai je khang thai ke bo beka je ang sare jibun kai je ke phen thanai sogoina bonakha bole tam khaiba tongkhana hello miss ni naro restaurant biryani dimano tabo sorry sir asu morning birani mangla coffee ka manai hai bulbul sibele bulbul nang asik din biang kumai tongkha ang nono naitup suka oh sini ko haite nanga no tamo hini saka nang abo ang nije no pogoi mano ang ni chehara no pogoi mangalak busung naitu khano no ang norong nog rogo thangka norok tabo ono ko tonglia diba tamo kol rogo khlaya okkapal haimani kongna da saitong ang busu birman kalaja nung sisi nang tangai ano kol khlaya nang ano nijini hini wansu gyana laichiwa ang nono bomo khama phun khaini nono nang ani birmani kongno sia ana ma babu kar accident ngai thikya ang tabu tongna sono kure nono bahike phun khainya nang bujiya
Ang thangna swkang no cycle da ani khao ni sara te kebo kwrwi ani khao tabu bo nono naitukjak nono naisingjak nini kebo kwriya ang tongnali duniya o ang tongsak nung saijungya tini ni simi nung ani logi tongdi.